terbiye kılıp duruşu, nimetlendirilişi, ol gana ibadetke layık tutan zat bir Allah Hak Subhanahu ve Teala'ga hamd sana maqtovlarimiz, qullowlarimiz bo'lsa edi. Anam sıngan içisi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge günlerimizin gününden çıkan salavat-ı şerifeler, hem selamlar girişsin. Cuma günlerin kadirler, Cuma günlerin zorlar, Allah'ın rızalığın alın deyip bilgen hürmetli aziz din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala Teala'nın rahmeti Ramazan ayı geldi. Şimdi biz Ramazan ayına girdik. Elhamdülillah. Hem de elbette Ramazan ayı, Uraza ayı aylarının zurusu, hem de bu ayda Allah Subhanahu ve Teala barşamızda da Uraza tuturga kuşak. Yani hem Kur'an-ı Kerim'de Allah Rabbimiz ayda Ba'da'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyinâtin minel huda vel Kur'an. Şu ayda diye Rabbimiz Ramazan ayında Allah Rabbimiz Kur'an indirdi. Doğru yol gösterdir için. Hem şu doğru yoluna Allah Subhanahu Teala Kur'an'da anlattı. Kimde kim bu ayda girerken فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ diye Rabbimiz kimde kim bu ayda girdiyken Uraza kılsın. Şimdi Uraza ol elbette açtan, sudan hem şimdi bir münasebetten duyulu şu ay boyu hem elbette şimdi Allah Rabbimiz bizden şimdi Uraza ol imsak değil. Yani duyulu şu neşelerden gene değil, lakin barça günahlardandır. Yaşarın olan günahlar, açık olan günahlar mı bulsun, o naşar sözler mi bulsun, eğer de indesin, naşar söz sili buldun, yani gerek kaldırırlar. Eğer de sen gayret siledin iken kaldırırlar geçsin. Orada tuturga senin diyeş karınından tügül, lakin derinde. Hem de indi uylarını, fikirlerini, niyetlerini düzeltirge. Hem de indi Allah Rabbimiz şu ayda barçamızda da şu rızalarını tuturga jinglik gösteriydi. Hem de indi niyetlerini düzeltirge. Allah'ın rızalığını alırga deyip tutan. Hem de indi şu Ramazan aylarını indi şu meşgulizde bizim elbette taraflarda, fikirler, hem de indi çadırlarda, kuşlarlar da elhamdülillah var. Indi barçamızda da Allah Rabbimiz eylemek bilsin. Hem de indi bir hadiste Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu isiylegen bir vakit Allah'ın elçisi mini jirkanını tuttu da bulay dedi. Bu dünyada jir işisi ki musafir gibi bul. Bu öz işinden çok faydalı narsa vaazlar toplagan büyük ahamiyetli hadis. Bu kişini bu dünyada zor niyetler bağlanmasına ileter. Çünkü mümin anı düzenin daimi yaşav uğruna gidip kararga ama unutulurga yeş tükür. Lakin bu seferde bütün gerek yaratını hazırlamışı musafir gibi yaşarga yüz bular. Bir tebekka kunakka ilgeç, sin uyindagi gibi televizor qarab oturmayacaksın. Gerisince izrak motor kuramlar boyunca gelip baytırga, istedikli orunlarına ziyaret etmeye aşkınacaksın. Niçin? Çünkü vakitta Mine şu vakitlar bulup bir ay dedi Allah Rabbimiz bizge de. Bu ay
elhamdülillah, hem de indi vakitni dürüst sarıp gitmesen, bir nide işlerge girmeyece bir baytırda hüküm var. Bir günde dengiz yol boylarına yol iterge bargaç, konakhane numarında günler boyu kino qarab oturmayı. O tezrek dengizge barışır. Mine şu Ramazan ayı zor mümkünçilik. Allah vergen rahmeti. Indi üzümünü düzeltirge, köngülünü çistaklarga zor fırsat. Şulay musafir kişi bütün şirde tutamıyor. Bu yolda bulgan konakhanelerge yol iter için gene de tutamıyor. Zabafları parlap, kabat yollar buzgalar. Tutalgan orunun kadar dinamatur, muayla jir bulmasın, o özünün bağısı orunun unutmayın. Şunda da barıp jiter için peş tukluyla kabat yolga buzgalar. Kabattan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadisine eğlenip baytık. Elegi hadiste rivayet kılganınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Ömer'in cidkesinden tutup anın iktibarın yüzü öğretirgen bilimge, yöneltirge kuruşkan. Bu Peygamberimizin okuttuğu metodikalarında yaxşı bilgen degenini anlatar. Şimdi Peygamberimiz söylediğinde bütün metodikalarını kullangan anlayışında biz şu hadisler görürüz. En-Nevavi yüzünden hadisler zihninde kitabında böyle yazar. İbn Hacer Haytami Peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam ders birine itibar vergen. Hem böyle degen elegi hadiste okutuşu yaki vavazlavçının okutkan vakitte şakirtinin görev abzasına tiyip alığı turunda siyleniler. Bu turda İbn Masud Allah'ın içisi mina teşekkürünü namazın birinci iki rakattan sonra hem aklında yete durgan sözler eyletkende yüzünün uçları bilen minin uçunu tutup durdu degen. Bu kişi bilen yakınrak bolu minin anın iktibarın kayber nesnelerge yöneldiru için işleniler. Çünkü bu işlegen kişi de anı unutmayın. Bundan dış tüngel tapkan kişiye baratlarına olay işliler. Demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn Ömer'ga hem İbn Masud'a karata muhabbet hissetken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her umaylı fırsatını kullangan. Ne bu bizge umay fırsat. Ramazan ayı elhamdülillah. Hem sahabelerine misalar getirgen. Alarının taleplerine hem akıllarına doğru kilatırgan vaazlar siylegen. Mesela birer sahaba bilen bu bir temaga sileşkende anı yuvarı derecede bu kişi anvi ağırlık itip siylegen. Alarda bilimi yadından tübenerek teşekkürüp kuşulsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özünün sinemin şuşu kişi anlarlık dereceye kadar işire durgan bulgan. Bulay işler bu başkalarga yaxşı örnek gösterken, alarga karata sabır bulgan, alarını paylaşkan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yaxşı anlamışı halık buğunda anın sahabeleri. Alar bizge Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetin jitkirge koşkanlar. Yüzleri de buldura alganşa şu yol bilen barganlar. Şimdi sahabalar Ramazan ilim aldığından 6 ay ilk dua soraganlar. Ya Rabbim Allah şu Ramazan ayına işlerge bizge nasip kıl deyip hem de endi Ramazan ayı ütkeş Ya Rabbim Allah 6 ay boyunda alar dua kılganlar Ya Rabbim Allah şu rozalarımızını kabullardan kıl deyip alardan soň kelgen tabiin hem tabiinlerge yerçiler de şulay yaşaganlar. İslam tarihinde alar arasından büyük köp galim isimleri malum. İbn Ömer radıyallahu anh yaşkına işke kadar yaşasan, ertenge kadar yaşavununu kütme. Ertenge kadar yaşasan, işke kadar yaşavununu kütme.
дип әйтә торган булган. Сахабалар разияллаһу анһум олуг галимнәр бу дөньяның узып китәчәге, ахиратның мәңгелек икәнен яхшы аңлаганнар һәм шул гыйлемнәренә таянып бу дөньяда гамәл кылганнар. Дөньяда кеше Аллаһ Тәгалә теләгән кадәр вакыт кына яши ала. Шуннан соң иртәме-соңмы барыбер вафат була. Һәм Аллаһ Раббыбыз Куръан Кәримдә булай дип әйтә: "Баъдәһу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Куллу нафсин даኢқатул маут." Һәр җан үлемне татыячак. Әмма бер кемдә бер җан иясе дә әҗәле кайчан җитәчәген белми. Һәм шулай ук та Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада, ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут. Инналлаһа алимун хабир." Кеше үзе белән иртәгә нәрсә буласын белми. Кеше кайсы җирдә үләсен дә белми. Һәм сорау килә шул. Нәрсә соң ул әҗәл? Ул кешегә һәм башка мәхлуқатларга Аллаһ Тәгалә тарафыннан язылып карар кылынган гомернең бетүе. Һәрбер кешенең гомере Аллаһ Тәгалә тарафыннан билгеләнгән һәм әгәр аның гомере бетсә, ягъни әҗәле җиткән булса, ул бер секундка иртәрәк тә килмәс һәм кичектерелмәс дә. Үлемнең җитүе җәйдән соң көз килгән кебек. Ул ел сайын шулай кабатлана. Әмма бер генә проблема. Кеше үлемнән соң ни булачагы турында белми. Көз җиткәч, амбарларда, өй бакчаларында зур хезмәт башлана. Яз, җәй ни башкарды, көз шуның нәтиҗәсен күрсәтәчәк. Мөэмин кеше бу дөньяга өметтәр багламый. Уңышлы ахиратта җиңү өчен дөньяны иген коры итеп, бу дөньяда җиң сызганып эш башкара. Һәм шулай Аллаһ Раббыбыз Куръан Кәримдә әйтә: "Кул ла амлику ли нафси дарран ва ла наф'ан илля ма ша'a Аллаһ. Ликулли умматин аҗал. Иза җа'a аҗалуһум фала ястаъхирун са'atan ва ла ястaqdimun." Һәрбер халыкның Аллаһ Тәгалә хөкеменә кайту өчен билгеләнгән вакыты бар. Вакытлары җитсә, үлем бер сәгатькә ашыгып, иртәләп килмәс ва бер сәгать соңга калмас. Кеше күпме генә яшәсә дә, бу дөнья бер көнне аның өчен үтәчәк. Бу без һәр көн күрә торган, һәр сәгать, һәр мизгел сизә торган хакыйкать. Шуннан соң кешене даими үзгәрешсез мәңгелек ахират көтеп тора. Аллаһ Тәгалә кешеләрне кабердән чыгаргач һәм хисап өчен җыйгач, аларны яки киңлеге күкләр һәм җиргә тигез булган тәкъвалар өчен әзерләнгән җәннәткә, яки ябылыгы кешеләр һәм ташлар булган имансыз кешеләр өчен әзерләнгән җәһәннәмгә үтәчәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең илчесе алейһиссалату вассалам: "Минем бу дөньяда ни эшем бар? Бу дөньяда мин көндез ял итү өчен агач күләгәсенә туктап, аннары аны ташлап китүче мусафирга тиң" дип әйткән. Дөньяда мөэмин чит җир кешесе яки мусафир кебек яши. Ул аңа өметләнми. Аның зиннәтләренә кызыкмый, алданмый. Ул үзенә бәйле булуга, аның өчен тырышлыклар куюга лаек түгел. Чөнки ул мәңге яшәү өчен түгел, ә күчеп китәр өчен генә яратылган. Аллаһ Раббыбыз булай дип әйтә: "Ва мал хаятуд дөнья илля матаъул гурур." Дөнья тереклеге кешеләрне алдаудан башка нәрсә түгел. Җәй айлары нинди генә матур булмасын, алар үтәр. Кемдер өчен алтын, кемдер өчен караңгы, яңгырлы көз җитәчәк. Икенче 5 нәрсә белән очрашканчы 5 нәрсәне куллан. Менә шул нәрсәне истә тотырга кирәк. Картлыгың килгәнче яшьлегеңне, авыру килгәнче сәламәтлегеңне, мохтаҗлык